Aduh, sakit cetak mata mare-mare ya. Sakit cetak tuh ingat Ria. Apa boleh sakit ate? Pas apa carana? Uh. Aduh, oleh nyaman ya. Cetak, pengen nom cuma naju minten loh. Ay. Arwah Bu Endang, aja muka Bu Jum. Mak masih nyaman jak. Mau nengak Ria, nggak aja mau kayak taju minten. Ma kunci Ria. Ya, Pak Solon Abu Ira. Bunyi apa sih yang ada? Mana sih ada pakai situng kan tak kira tahu. Monten si manos sari ya mak nih. Monten odi berkat. Koduna jujur. Jiria kotu bu. Mangkana tak osom lah sing mana orang lima aneh ngak jeria. Cukun syarat tos. Ya. Beni masalah pesen mak nih. Saya tak kasih senengi engkok roh kelakuan nabekna mak tambu ambu teti maleng. Kotik wamon puto pese abele kangkok. Bukan teti bebini ria. Mulai kocak maling todus ambura cek ngak jeria. Iya bu. Kok saya tua mon masalah pese. Cek jeria mon ebelei. Elah mon pebet tak ria buru ka otak. Tak kening otak pas. Bermer ya. Tolong pak pun saya transfer ah. Benar kan mulai gelek saya sorok ongkok. Maki bede dia. Tuli mangkat sak. Yo pangarte lah mun nyoro alek naria. Mak nih. Lakona kok pese malolo. Ya. Loh, cara dia. Kan mbok nyaman, engkok nyaman. Sini engkok terasa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak nih, andi alek situng yo. Kalakon nakun pakun pei. Lah. Terteti ontong orang ruaya. Ina, tombol enter ya gunanya apa? Tombol enter wa, Kak Angkul mempercepat jalan program apa saya kalau aku ibu nah. Lambat apa nama tombol lah? Beda ya? Beda. Tapi nyamana benih enter, tapi entar. Oh ya. Contohnya ngarya ya. Entar dulu ya, aku mau makan. Lah, jadi kan lah tahu. Saya nggak pesen angkot tibi lah. Kening beli juga, gincu, bedek. Banyak sih gincu mah terang dah boleh. Story lu. Lagi untuk gaya lu. Story kayak Olena hasil kerja keras. Wih, gogok ya. Si malas Olena nyelep ya. Oleh nyelep Olena 1.000 nor ya. Antara taduk si tahu, woi. Bu, apa laku ni jadi buat nah? Mesem jolok nah. Apa sih temu buat nah? Waro dua? Apa sih baru dua? Jadi online nyelep puru buat nah.
Di marang kok pese suruh pukenor ya suruh transfer ke bank. Paro dua apa kabel kapu kenor. Mak dingin dulu kuping aja ya. Cok jur aja ban di kuping ban. Aku mah tahu dulu. Ya aduh. Ya. Apa kundu polor ya? Tanda aja nambai. Ijiri ala bodona. Kok kelak nangan lebok naga dia. Mau tahu nah ya. Ya lah pada. Masih beda transaksi narkoba ya dia. Karena orang kok aja. Ayo, Mau tahu. narkoba yuk. Enggak ria, engkau nyaman, bekna nyaman, cakna bekna. Kawan ya. Ya kakan tibi kata-kata nang kujer ya. Kurang ajar loh. Cara mina aku lucu ring. Oh besar cuma najum. Baik manis. Manis yang nggak sia jual. Sapa lo ibu nom? Apa? 10.000. Jak, nggak tak majara. Bekna mak nginum cebo mentak ndak majara. Hina lah. Jak si ruabek na tak beli sayur kia. Kok tak majara jak? Apa bekna mak kia bahas-bahas ya? Marah majer. No way. Ini pembalasan nang kok. Longku orang ya, marah nginum cemu nyaman pas tak majer. Demang kok tangale roh. Kecua calon malolo ngaleleng. Biasa na jaga koma. Lah. Assalamualaikum. Salam. Jadi apa yun, Lek? Nek bini biasa na jaga dopo. Ngaleleng malolo era. Mulailah. Kak. Jusoro pernah bini nanang roman ba nalalakon na perak tedung. Engkau orang ngaleleng beni. Ngokor jalan. Nyari sayur kulakku. Tak tahu kau ring kasut. Alah ben. Selalu masuk surga ngajar ya. Kami kopi ngolek. Bulian. Jangan kak. Kopi nah. Laju ben laku sih bodo kopi. Engkau kasta lah kebok na kak. Engkau torok na penta polisi. Keng bok nangis manangis kambo ngiba telur. Amak bakal ben, Lek. Sakempak gitu babinya kana. Lah. Kok ngacul bang, Lek? Engkau beli kopi bagus. Engkau siapa yuk? Lah. Mantap Sini aja kaju. Alhamdulillah, beraslah sakit cetak. Acuala sayur poleng kok. Bah. Rombong sayur rangkok ria. Bener, sakit cetak gengkok elang. Tapi rombong ngangkok elang kia. Sakit cetak poleng kok ria.